Mariga po ke sa meron ke sia he tau channel pa ke subscribe mai ke tau channel. Ka ko ko ben ko Konga no fa ni tau whamatala ki anga tau ilopau ki ai Otua pana tau whamatala. E tau programa whika tolu raki whamaoni pautaha ko e hoko o tangata tau Otua ia si isu o Nasareti. Ka pona tau iai hona Konga i tau mamata tonu ki Otua tau whanonga tonu ki Otua. I tau wala ki hono kofua ngai ko whewhine. E au toto e ala mai e ki tap moe ke te tatola hanko ne ala ke tangata kiria koe nei hao kore ke sisu ka pau ke whinangalo ki ai te lau ke whamaau. Nā tau mei whanonga moe Otua he ne hoko o ai kakano. O mea no ua koe tau ilopau e te whakau ke tānoa, whakatatau ke tānoa e tohi tapu koe whakatupu. Mea ko tau peo ke mamata ki ai au, mea koe o ākitua atu, mea koe nau kia te koe, ke hou ki tua sio ai mo kakai ko tope mo universi ko tope. Ngai mea ko toko ia o kune tala ke te tau tolu ai iai ai Otua. Ko mea whakatupu. Ko ringa e iai ai mea whakatupu ke whakamooni mai ke te tau tolu o iai Otua. Aia, mantu koe ki whiu whakawhihi kou whapehe. Whewhenga pau kia taina tupe palani te kehe, kaniwa kehe, keleksi kehe. Kei ke tau lau tolu au ki ai. Meni ya no hao anga ana no bene ke ya wangi gospeli na ke ne mao e to tapu ke ne lawai ta mai ke tau tolu e fola ko ne ai Otua tau sio ki ai ko hui ko nau kau ke whakatupu hui ko nau kau ke whakatupu i kai ya nau hao anga ke nau tolu ke lau ke nau pehe ne i kai to kua ke mau ilo mau tolu ki ha Otua ne mau inga bite whanau ke tala noe na Paula e lomo halua ki vestahi wa ke wano. Ko uia ko ngai me ai Otua. Sai, o ki whamarala be ko vestahi walu tala mai ko whaha ai Otua no hou hau me lang ki he kakai ko toa be ko ia tau neu tau ilo e Otua ko tau lolomi akia ai tau ta e tui Otua. Ai, ko tau tako tau pe une ilo e uia e Otua. Ka no ko ngai me la lahi tala mai te tadero ko no uinga mau inga ko ina whakatupu ki tau tolu he e misi e Otua. Pe au fu van wi ho tau loto o ku ke kumi o loko ke ngai me ange koe kawa mālohi pe koe whaito kona tapu koe whewhine koe ako koe poto pe nā mo loto ke kumi o loko ke ngai me au ke whakawhonu a ke vanu koe ni o loto ana ngau ia e Otua koe Otua pe tāte ne lava ke whakawhonu e pa ke hongo ko whakaai pe whakaato ngahi mea ko tau peu ke kumi ki ai i he mo ui koe ni si. Ko mea tau ilo e tangata ko tau peu me whiwhini ko tau peu koe Otua nei ngahi ki tau tolu i misi e to monu tau mai ka kai kau sainisto kua ia koe monu manu pe ki tau tolu ia ka nei whakalaka mai monu manu whakalaka. Koe ke teo ka monu manu whakalaka ki tau tolu. Koe ui tau sito ke monu manu e ahani. Ko patange monu manu e te ki tau tolu. Kai koe ke whaso toma monu manu kau tau whaso toma ki tau tolu. Sio ke mea ke koe ngai mea. Aia, ko mea maui ngā o pita ke tau na whatonga. Ko tau tolu, whakatupu ki tau tolu, he tau ki tau ilo koe Otua. Ko uia koe ngai mea koe Otua ulau ilo ki ai. Iho nau loto, ai tau si ilo pe. Ngai mea tau ilo ki ai Otua tupe Otua tau loto. Hena e ai e Otua ke a ke te nau tolu io. Na amo ngai mea o ona o ta e ha mai. Ka talo e ngauhi o mamani, mo e ha ia i hono utangi. Koe utangi. Kono uinga kofu pe o ku whao o whonu au pito ko ngai utangi whao o whonu au pito iono utangi me ngai me ko ne ngau i ano mafi mono Otua o whakatou lau i tāniti ko ia o i kai ai hanau hao anga koe ka hao anga ia ta ai ko ni si ka kai ko nau nofe loto vao ko Papua New Guinea ton be kia ta he te motor e alo komisionare ki loto vao ko Papua New Guinea na alo ki haile ni o whaiako e na o peako te sio pe ke kohoa ke fuloto vau ta mai me ngahi matakari o te kai au ke lotu e pe au ke civilise ta tau pe mo Vanuatu ngai motu koe no Melanesia ke iai ngai matakari ai na o ke nofe whakapo uri o whemau a koe ke alu ke ai pe koau ke tau ke ai o whai ngai whakamisnare ka koe o i kai nau hao anga na ta kai ki hao e tau tue whamau anga e o topa nau pehangi na toki utua ne kai ke mau ilo mau tola a koe Hei unau kau ke whakatupu a tau Otua, tō tonu peke nau ilo. Musa ke whakainohino ko whai natula, ma te whawhoroka si suko ke manupuna, mou wakai whanga manupuna a tae, unau tūtū i pe tu us pe whaau ki whireoko, ka au whawhanga ki nau tolo ho mou tamai whakalanga. Ilo e ki manupuna ia,
o ia e tamai whakalani, o toko naki e ne kere mutu mo ne whanki inseki te ke kai e. Ai tene kai bene kere mutu e ahon, pene ngai no punu ngai ahon, pe mo pe agea bongbongi, o kai ke toi pe hei o, pe hei koha kumea kaisa. O alolo bea ko hei o neos ilo e whawhanga ia, ia ne tamai uke hewan. So ia, he kai ki toton ke poto ange manu punai ki tau tolu koen, ko whanga pere ki tau tolu, ai tau tamai uke hewan. Ton ke ko hinga tā noa sisu, ka hinga taika mo sio ke rire, ko mo loto mo ua ki he kofu koe uma apa, ko sio ke kau fin mātu a ahon, ai hona ungai fo i teu, ko ai pe fin mātu a ka mo a mo teu, pa ai pe ha kofu ke ki, kalo ake pe ki he ke pūri e ko ngai fo fatafata, ki pala ku ene asimai. Sio ngai fo kofu ko mo ai horo koe ni polo mo e mea, kakahai fo yo me tuku mai pe, nau he ton koe ke fufu i tu ai, ngari vare ke tau no fo. Paka koe fine eiki koe, ko te ke ai koe ngai mea ko ia tau ngari vare ko hange tapu mo koe tau terefua manu ke tau gangai tau no fo fe ulu lufi tau no fatonga koe so ke tano si isu ko mo loto mo o ke kofu ko uma mo sivi rire kere pe fefe na utupu he una fiu anga au pe una filo ke tu kofu e rire ke pe rat ko ako popongo so ki ngo ko na tua una feta kai no to he filo na kofu slik o se frate unha pe Otua e ahon a bonbon ka bai ke ia e te frate unha pe Otua pompo so ke mea o te tau hoha a ke ngai mo kwa ko i tato e natula o ko whakawhalala e nau mo ue na to ihe iai ai Otua ka ko tau tolu tau whai tau mo to kume paanga to kua wa o ke sapa te o ke tau tau tolu tuku e ngai paanga ka tau o ke lo tu to kua kumau pinga kun paanga mo le kai ma o mea o ke kumi ki ai o inga tua e ne ngau hi ko ia o ku hulu atu mo ui au he kume paanga ke whawhanga ho sino mo whakavala koe ko mo ui au nei uhinga ia ke whiohi mai Otua. Ko mo ui au nei uhinga ia ke awe koe ki i tāni ke whiohi ta angata mito ke nofo e pure anga Otua. Ko inga besi isu fua kumi ono pure anga. Me maa oni ana pe atu mo ia ngai me ani foki ke te mautoru.